Kulumbaga tahok te bukuk so. Kini hai nor noani kulmong ya faro. Angke kini bu hai no hai. Balai ke lukuni hamzama manjak lukubai sinijak lukuni kaniwo. Balai ke samung haparo samung haparo mung senamjak obahai bukuk song tini singu tonggo. Angke borok kebo ya norok ni kasuk ni sini buku parmita tongo tini tai buku family tongo norok semono borni samung borni talent sini ti prahasyo samung tai samung haparo bahai ke borok contribute kai tong angke nai nele borok tam kai tong tai tamo tini public ni bagai norok ni bagai tamu tumnan bagai borok ya ngai tong sengamun kisah silena sini buku Khathansa ni the owner producer composer bo te lyricist bongo zora wo ngo wacho shongo angke bising ni borok sim semana abo angke choreographer director bono sengna ni musungo bollu korong bagai tamu tu bitong ini audience rong ni bagai fan rong ni bagai tibrani takuk te buk song ni bagai resamung hamzak nai musamung hamzak nai takuk te buk song bagai tamu tu bitong seng tinor tam senam lai tong kisah second tadi. Belai ke hambai tini sekarang bin blog anu tumani bagi. Sekarang channel na subscribe kelai gara dikuida. Actually 2 months back tung salaman belai ke nor hamzang mereka so amuan suka tekai sak ketan. Nong begitu anu but this time kagak double dama kahini mana aja lo. Jeng je rasa mungkin itu tunggu abu kisah musajang nai kisah hamzang mu tunggu. And azaga o bising sap tong obo secret tonggo azaga kisa double mana norok kaisa music video as an heroine khorong shinu go but all music video I think norok kisa kebang nugui mana nong khasuk sarong no kebang ni saya pan buat hajung ye sikong rif nugui punya reng liap bo jako kere khorok beri saya mana but sawa saya ko so norok omno bo om hangin hamzang muduan henang khak layo norok ni hamzak mati kena senang itu muda samu yang go angke neng resamung no resap thaniwa samno selek kai ka jaga hanggang itu ani one of the most favorite persons for Parmita Nuwai Nobonil Nobonil sinergi Nobonil kai te kaisa jeng beri single itu itong ko okay so kita perfectly nai kena tini demo di tangana so jeng beri reveal kaya nulo okay kaham manita okay angke buku Parmita sunam sungo or samung to nang compose khai tong lana o jaga o tam sanai peculiar জিনিস tam tongo jaga mane agi bai solia mane special জিনিস tam tongo jaga kono ekta flavor jeneng ang or জিনিস o jaga dalai tongo ba add khai tongo maherok kono sanala musong baksa word kata rok takamo asal use khalai je rok okay right ke ani bisingo omo composition khalai thanio by sharmili onekta jaga help khalai ka जों कनै न हर आसके आनो दागार खा आसके दागार खा अनि ब्रेन न जबरदस्ती न हर सबै न जों कंपोज खाइलेका तै एक नर्मल फुनुगा न बस लिरिक्स लक छिनि बनि के त नर्मली आंसु के न पाइ थांगो के छिनि yang lapsa ते असु जला फाइगो के आसु गोबां मा kok thay rok swina ni balik itu ha ya apa ya omong nota specialty orang ni angke Nabil भाई আপনাকে স্বাগত জানাই আমার এই ব্লগে मेरे को तो भाई बहुत मजा आ रहा है ये मेरा like maybe third cover song होगा अच्छा so like although I don't understand what you call the meanings properly but still I feel fun yes the pronunciation is perfect बहुत अच्छा है bo tomong bo sini kok borok ekdom sana thangke sa saimia haifano bo kok borok resamung resabu to kisah bujiyo kisah bujiyo abone kun reason ora tang saimia kisah bujiyo mani jak jespong tong sideng aba bisin ko rosung senglia all the best nang tam sanai nang sacrifice khlainai kok thaisa no serengnani bagai phan ruinai jora ruinai
nang try khai tongo hingke sur bo haino kwbangma jagao koborni raga rok onek somoyo aboni ni jono krei haibon nang abono ekdom try khai tongo so all the best nor jotono no hingke haino hai sing nainele kisa borok saman rok sing tei sabsan por nainele borok paikir sap tangsa haino lai tangsa nungle ani bagi shimino nungle ani bagi shimino sing Podrepot studio Podrepot style ro samnai sing mano nogo ge tini khoroksa phaiso bai go taku bongge andra gundra samnai chat bo pilala or samia baksa duri romer samnai tongo pala romer samnai tongo bosang romer samnai tongo yak mosong samnai tongo yak phelir samnai tongo Angke tini kot jataku phaimani bo angke andra gundra samnai chat medicine ke agi rumal khai desa wate pura Muka andra gundra samnai chat bo pilala or samnai afu Enggak, ante yang tuh sering rasta, mana ante andra gundra samnai mana yak tuh share samnai mana onda. Ko bai ngake bai kersap situ Nulun ya ko masih punya studio sama ko ba. Bersawin naik di bicara sampai ni. Angke ko script stand di kolom daw. Nah, saya baru ke studio pak, besok pak, oh sama lagi yang di Korea. Angke male singer, aku pini ko kya ba, kisi sa thuksa itong ka. Nuai kayak kunci. Angke nuai to tin so falia, angke bini sakisa hamthen bagi. Next to fanebo. Angke content obong ka Khathansa production ni. Sorry, ang focus main to ka okay. Angke Khathansa production ni narak omor samong video by Klainai Khathansa production look nai thajing ko sini madam Sharmila oli saitanga by tamong nai ya. Angke narak tungsal lamano hamjak mar mahino omono rodi nai normal kok kesari kelang mana ni narak kenapa kena. Angke teruk outline sini recording